Yes, mwaramutse neza mwese abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu muri kino gitondo. Reka mbaramutse kandi mbifurize ibihe byiza, twizere ko buri wese ameze neza. Turi mu gitondo cyo kwa kane ku itariki 26 ukwezi no kwa gatandatu umwaka wa 2025. Ndabaramukije, twizere ko buri wese yagize agatondo keza cyane. Tugiye kurebera hamwe amakuru azindutse avugwa, tugiye kurebera hamwe ibikomeje kugenda bigaragara cyane cyane guhera hano mu gihugu cy'u Burundi muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'iy'Amajyaruguru. Turebera hamwe n'ibikomeje kugenda bigaragara hirya no hino mu isi muri rusange. Munyemerere rero buri wese abanze atega amatwi yumve ibiramutse bivugwa. Nyuma y'uruzinduko Joseph Kabila Kabange aherutse kugira hano muri Bukavu, uruzinduko rwaje gutera impungenge ndetse n'umwijyane cyane ruza gutuma ku ruhande rw'iro ry'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo baza kongera kwisuganya mu buryo bukomeye cyane. Ku ruhande rwabo bamaganye ibikorwa bigendanye no gutegura ibitero byo kongera kugerageza kwigarurira muri za Uvira mu gihe imaze kugenda ikontororwa n'ingabo z'u Burundi ku buryo budasanzwe. Amakuru atugera rero muri kano kanya akomeza gushimangira uburyo rero ku ruhande rw'izi ngabo zo muri Uvira zakomeje kongera gukomeza ibirindiro byazo nyuma yo kumenya amakuru yuko mu byo uyu Joseph Kabila Kabange yaba yifuza ari uko uyu mutwe wa 23 wakwigarurira bino bice nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Birasa naho rero urugamba rugiye kongera gutangira bushyashya, aho izi ngabo zo ku ruhande rw'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo harimo n'ingabo z'u Burundi bashimangira ndetse bakanagaragaza neza yuko batazarindira na gatoya, batazategereza yuko baza kubatera, ahubwo nabo bagiye kongera gutangiza imirwano ikomeye cyane. Nyuma y'urugamba rumaze iminsi rubera muri ibi bice rero n'ubundi urugamba rwongeye gusiga irihuriro ry'ingabo za Kongo ziyobowe n'ingabo z'u Burundi bongeye kwigaranzura ndetse no gufata ibindi bice byinshi cyane bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Amakuru yihuta cyane rero avuga yuko ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi bongeye gusaba umusada President Evariste Ndayishimiye mu rwego rwo kugira ngo bakomeze imipaka yabo ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Hanyuma rero munyemerere nanababwire yuko rwose hano muri Kivu y'Amajyaruguru hakomeje kubera imirwano ikomeye cyane, hakomeje kugenda humvikana ibigendanye n'imirwano n'andi makuru yose akomeje kugenda avugwa, ngiye kuyabagezaho rwose muri uno mwanya. Hanyuma reka mbasuhuze mwese abariko baradukurikira bari mu Burundi, abari mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange, abari bwota amasimbi mu bihugu bya kure mwese, reka mbifurize ibihe byiza kandi mbifurize kumererwa neza cyane kandi amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Abari by'umwihariko ku mugabane wa Buraya no mu bindi bice mwese ndabifuriza ibihe byiza cyane. Munyemerere rero turebere hamwe amakuru agezweho muri kano kanya. Ubwo reka nkubwire ngo nimba ari ubwa mbere ugeze hano kandi handitse subscribe kugira ngo ubashe kuzajya udukurikira cyangwa se ubashe kuzajya ubona amakuru n'ibiganiro byacu mu buryo bworoshye, kandi like utanga igitekerezo, amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe kuko twibanda ku makuru rwose abagezweho abakomeje kugenda aravugwa hirya no hino mu isi. Nyemera rero by'umwihariko tuyahere hano muri Kivu y'Amajyepfo. Hamaze iminsi havugwa uruzinduko rukomeye cyane rwa Joseph Kabila Kabange. Kabila rero wayoboye Kongo mu gihe kitari gitoya nk'uko bikomeje kugaragara. Uyu Kabila rero akomeje kugenda atuma benshi bakurikiranira hafi ibibera hano ku butaka bwa Kongo, cyane bakomeza kugenda bibaza ibishobora kuza kuba by'umwihariko hano muri Kivu y'Amajyepfo mu gihe bivuga ko hakomeje kugenda aba urwikekwe rugendanye n'intambara nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. N'urugamba kugeza amagingo yanga rwongeye gusa naho rutangira cyangwa se rwongeye gusa naho ruhaguruka nyuma y'amagambo abari ku ruhande rw'u Burundi bongeye kugenda batangaza, bavuga yuko bamaze kumenya yuko amazi atakiri yayandi, nubwo byavuzwe ko Kabila yaje hano muri Kivu y'Amajyepfo mu rwego rwo kugira ngo abashe kuba by'umwihariko abashe kuba yagerageza kuganira n'abanyamadini ndetse n'abanyepolitiki. Bivuga ko kimwe mu migambi yari imuzanye nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga ari bimwe mu bigendanye no kugira ngo barebere hamwe uburyo iyi Uvira nayo yafatwa nayo igakurwamo ikomekwa ku bindi bice. Ibi rero byaje gutuma abangaba ku ruhande rwa leta ya Kongo bongera gusaba umusada ukomeye cyane mu rwego rwo kugira ngo ibi bice nabyo babashe kuba babikomeza ibyo bafite birimo ni Uvira nk'uko bigaragara.
Andi makuru babashije kuba bashyira ahagaragara kandi aravuga yuko hano muri kino gice bimwe mu bikomeje kugaragara ndetse n'ibikomeje kugenda bitangazwa biteye impungenge n'amakenga, by'umwihariko bakaba bamaze kugenda bashimangira bavuga yuko batazarindira ko umutwe wa M23 by'umwihariko uza kubataka cyangwa se kubegera, ahubwo kimwe mu byo bagomba kubanza gukora, kimwe mu byo bagomba kubanza kwitaho ari ukugerageza gutangiza ibindi bitero bishyashya mu rwego rwo kugira ngo ibintu bibashe kuba byagenda neza, cyangwa se mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bokikingira. Bavuga ko inshuro nyinshi bagiye baburizamo kandi ibitero byagiye bigerageza ndetse binashaka kwigarurira bimwe muri ibyo bice bafite, ariko kandi kugeza amagingo aya ngaya nyine bikaba byaravuyeho ndetse bikaba byaramaze kugenda binahagarara. Hanyuma kandi munyemerere nanababwire yuko ubu noneho imirwano ikomeje kubera muri Kivu y'Amajyepfo ikomeje gusiga inkuru mbi, ariko kandi nubwo iyi mirwano ikomeje kugenda iba, umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo hari ibyo yaje kugenda atangaza. Ni Brigadier General Sylvain Ekenge Bomusa. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Repubulika Demokarasi ya Kongo cyongeye gushinza ihuriro rya AFC M23 kuba rero ngo ku cyumweru itariki ya 22 Kamena 2025 nk'uko bikomeje kugenda bigaragara ahagana mu masaa 12 n'igice z'umugoroba, nk'uko bigaragara ryarisha abasivili bagera kuri 17 mu mudugudu wa Munzinzi muri sheferi ya Ngweshe ni mu teritwari ya Warungo muri Kivu y'Amajyepfo. Nk'uko bigaragara ni FARDC mu itangazo ryayo ryashyizwe ahagaragara, nk'uko bigaragara rero by'umwihariko kuwa mbere tariki ya 23 Kamena 2025 yongeyeho ko amazu menshi cyane nayo yatwitswe kandi abaturage b'abasivile batewe ubwoba, by'umwihariko banahatiwe guhungira mu birindiro bya gisirikare byegeranye. Nk'uko bigaragara itangazo ryashyizweho rero by'umwihariko umukono n'umuvugizi wa FARDC Brigadier General Sylvain Ekenge Bomusa rigira riti ingabo z'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ziramagana ubu bwicanyi kandi ziranasaba abaturage kuba maso. Nk'uko bigaragara, nk'uko kandi binatangazwa n'igisirikare cya FARDC ngo abaturage bashinzwa n'umwanzi AFC by'umwihariko gukorana n'ingabo z'igihugu ndetse n'abawazarendo. Nk'uko bigaragara kuva mu mpera z'icyumweru gishize rero amakuru atangazwa n'uruhande rwegereye leta avuga ko imirwano ikaze yabereye Bukavu, aho rero FARDC ishinza AFC by'umwihariko gutera ibirindiro byayo. Nk'uko bikomeje kugaragara itangazo rya FARDC kandi ryasohotse nyuma y'umunsi umwe gusa. AFC nayo isohoye itangazo ryamagana propaganda zigamije kuyisebya, ahubwo by'umwihariko ishinze uruhande rwa guverinoma y'i Kinshasa gukorera abaturage ibyaha ndengakamere birimo rero no kurya abantu kandi bigakorerwa ku karubanda isi yose birebera. Nk'uko bikomeje kugaragara nibi rero ni bimwe mu bikomeje kugenda bigaragara ndetse kandi bikomeje kugenda binatera impungenge batari bakeya, bavuga ko ibigendanye n'intambara bishobora kuza kwaduka muri bino bice. Nk'uko bikomeje kugaragara ni nyuma y'uko rero hakomeje kugaragara imirwano ikomeye cyane mu bice bigiye bitandukanye hano ku butaka bwa Kongo, haba muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'iy'Amajyaruguru. Nk'uko bigaragara nk'ubu tuvugana mu gitondo cyo kuwa kabiri tariki ya 24 Kamena 2025 rwabyutse rwambikanye hagati y'inyeshyamba za M23 n'imitwe yitwaraje intwaro y'abazarendo yo muri CMC iyobowe na Dominique Ndaruhutse muri shoferi ya Bwito ni muri teritwari ya Rucuro ni mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Ni imirwano yabereye kandi muri village ya Bipfura ndetse na Kanyatsi ni muri groupement ya Bukombo, aho rero amasasu y'intwaro ziremereye cyane n'izoroheje yatangiye kumvikana guhera saa 10 za mu gitondo, nk'uko rero n'ubundi byatangajwe n'abaturage baho. Nk'uko bigaragara iyi mirwano kandi bivugwa ko yaba yarateje imyivumbagatanyo mu baturage, abantu benshi cyane bava mu byabo barahunga, aho rero by'umwihariko abaturage benshi bahunze berekeza Amashango ndetse na Mweso mu bice byo muri teritwari ya Masisi bibegereye. Iyi mirwano ije ikurikiye imvururu rero z'intambara zimaze ibyumweru byinshi mu bice binyuranye bya Rucuro, harimo rero n'ahandi nk'Ibambo, Tongo ndetse na Kihondo, aho rero imirwano ikomeye by'umwihariko inakomeje. Abaturage bo muri ibyo bice bakaba batangiye guhunga, haba ku ruhande rwa AFC ndetse n'imitwe y'abazarendo bose barakomeza kongera by'umwihariko abarwanyi mu bice rero bagenzura mu gutsimbarara n'ubundi ku birindiro byabo, ibintu rero bishobora gutuma umutekano urushaho rero kumera nabi ndetse no kuzamba.
ni mu gihe nanone rero ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero rigizwe na FARDC, FDNB ndetse na FDLR n'abazarendo ryazindutse nanone rigaba ibitero ku barwanyi ba AFC by'umwihariko nk'uko bigaragara ribarizwamo nyine n'uyu mutwe wa 23 n'uwatwirwaneho. Imirwano bivuga ko yatangiye n'ubundi mu rukera rwo kuwa kabiri tariki 24 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 aho bivugwa ko habaye ihangana rikomeye cyane ku mpande zombi mu gace kahitwa Chirunga ni muri teritwari ya Kabare ni mu ntara Kivu y'Amajyepfo nk'uko bigaragara. Ku rundi ruhande kandi bivugwa yuko nubwo imirwano yamaze hafi amasaha 3 impande zombi by'umwihariko zihanganiye muri kariya gace ariko n'ubundi M23 yirukanye bikomeye cyane uruhande rwegabyeho ibitero bagakwira imishwaro nk'uko bigaragara. Iyi mirwano ikomeje kuba muri Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru kandi ikomeje gutera impungenge batari bakeya ku buryo benshi bakomeje kugenda bahura n'ibibazo bikomeye cyane. Mbashimira bakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe. Bibutse gukanda subscribe ku bakomeje kugira hano bwa mbere kugira ngo mubashe kuzajya mubona amakuru n'ibiganiro byacu ndetse amakuru n'ibiganiro byacu bujye muyasangiza no ku nshuti zanyu. Iyi ni Burundi News TV, ntandi ushaka kuba wakura amakuru agezweho, amakuru akomeje kugenda avugwa agendanye n'umutekano, politique, diplomasi n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndabifuriza gatondo keza, tugereke mu kanya.